welcome to everybody who has come here. In spite of the great danger, I have to take off this mask. Otherwise, I would not be recognized by our honorable guest. It is my honor to welcome Sri Hriata Chhangte and his wife Sunanda Das. And it is my honor to welcome the President of Mizoram Pradesh Congress Committee and his wife P. Laliliani, and all the other Congress party functionaries and who are important workers. Today, we are very fortunate to have a visit from AICC min bot chok thuta in bot se na ko ni min chu wa in the prethiam lo nya. Mr. Chairman, sir, Honorable President of Mizoram Pradesh Congress Committee, Ji, and Honorable Sri Hriata Chhangte, former Union Minister for two terms, and is the General Secretary of AICC, and is in charge of Mizoram State and Manipur State. And he is accompanied by his wife, Ms. Hriata Chhangte. We welcome here. And his personal details is supposed to be distributed later. I will not give his personal profile in detail. Okay, so the next is Dr. Ji, the President of MPCC, and is the longest serving President of Mizoram Pradesh Congress Committee here in Mizoram. Under his leadership, Congress captured power for 5 terms, and he was the Chief Minister of Mizoram for 5 terms. That is around 25 years in office as a Chief Minister of Mizoram. And he is accompanied by Madam, and he is sitting here and together with Ms. Hriata. And next is Sri Lal Soraji, the current Vice President of MPCC, and he was the Cabinet Minister for 2 consecutive terms, that is 2008 to 13, 2013 to 18. And okay, may I request from the audience, those who are sitting with us, the General Secretaries of Mizoram Pradesh Congress Committee, may I request you to stand up, please. General Secretaries of Mizoram Pradesh Congress Committee. Okay, thank you. And Secretaries of Mizoram Pradesh Congress Committee, please stand up. And District Congress Committee, Aizawl Undivided District, and President of DCC and his colleague. May you please stand up? Okay. And Mahila
Congress, newly formed. May I request the President and his colleagues to stand up. Thank you. And now, may I request the MPYCC President and his colleague to stand up. Wala home ngom nai ngom lo bogan kel mai ta ni te khor ret tu da na to chairman congress ka thong pe do tatte da mene ni thar dom tak kan le tu te zama che bai kabu che u kan chairman ka sai to a tu ni cái này ta cho tôi xây góc nó hôm nay phần còn là quá chăm chưa hay cả lâu tuổi qua cũng một cái chuyện là xây anh chơi bên đây xây bằng gan experience này cái mình đi xem thằng nào bỏ thì mình lại mình sẽ đi đó cũng là hiện giờ secretary in India và tất cả cái này là mình cũng biar ani, yang renovasi biar semua ini lokal kuah. Tindak lelaki makan kasuan, kisah pembuai main, kanung kanung main mampu lokal dari Cina. Sudah kasuan ni intero kui, lalu kata dia, kalau boleh ani. Then when I hear him don't cut long to done a yak and long to and Malha Sarang Pika and Kumnara and Desha Donally. It's my great privilege to welcome Mr. Bhakta Charandas and his led way in our midst today. In fact, they had wanted to have interaction with the Congress workers here, but at this short notice, I wonder whether we have been able to organize this to his satisfaction or not. But quite a good number of Congress workers are here today, for which I'm very thankful. We have had quite a few leaders in charge of Mizoram. One of them was Mr. Mujib Kalero, a good friend of mine, but recently has left for greener pasture, and I don't know whether they will require his satisfaction in the TMC. In fact, the TMC Supremo Dr. Banerjee has also made inroads in Goa, and there she has quite a few leaders and workers joining her party. I wonder whether Mr. Kalero will be satisfied in the new pasture. I have had Mukul Vaswikji, and he was a very good friend of ours. We remained good friends and were members of the Congress in Mizoram, and we have been in touch almost regularly. Captain Dabar was also in charge of Mizoram, and he used to come here, and I think he is one of the most frequent visitors to Mizoram and to have interaction with the local Congress workers. I'm really happy that Mr. Bhakta Charandas also, during the last brief period, hardly a month or so, he has been here 2 times, and this time with his lady wife. And we extend our heartiest welcome to both of them. And we hope they'll have a very pleasant stay here. Hey, when I hear
กันมังละคงได้บอกว่ากันหัวจะหลบไม่ได้พวกกันหัวมองแล้วจะได้ไปเรียนผู้เรียนช่างเตะนี่โดยน้องเราว่าเราทำหัวหลังวางก็ยังแช่ฝุ่นไม่ได้บอกเราโซเชียลจุดเด่นชื่ออันนี้เวลากันซิ่งเราจะตัวที่เรามองแต่สุดอันนี้มีเทียมอันนี้ที่เราเรียนให้ดูลังเฟล่ากลางเราไม่มีเราตันร้อนบุกเรากันติดกันสุดเวลาเรียนยังไม่ควรกันเนี่ยสุดท้ายที่สุดก็กันง่ายสุดๆมาบ้างกันละง่ายสะดวกละส่วนบางอย่างคุณต้องตัดการงานรู้ว่าให้อินเดียเราพุ่งไปไม่ตั้งตะเกียงแต่ละpolitical party อินเดียเช่นขัดเต้นอันบุญกุยอัศตัวอันนี้เองวันนี้เราเว้เองวันนี้เราไม่ติดชินละมาสักนิดก็สวยทูอันเครื่องดูเราชื่อCentral Congress กันนี่ทำงานหรือว่ากันนี่หาชื่อยิ่งแบบเอโลสักวันนู้นคุยอิสคริสต์นี่ที่ก็เห็นที่นนท์ด้วยที่ตัวเต็มบอกว่าที่อินทิโกท่านมีปีก็MP กันแหละสุนัขตั้งแต่ปอยกันอยู่ที่ตันนี้หันเปลี่ยนชีคงได้สิกันนี่แหละนี่ที่พอให้Zawm mi putea nu ședse se adua. Am răsat nivelul Zawm pe roțu candu bani. Cumcatกันเกียกันซึ่งเป็นต่อรองไงอันนี้ชื่อเปลี่ยนชื่ออันนี้ชื่อว่าไงกันอินมาในเซ็นทรัลคอนเกรสอันนี้เราว่าจะตัวนุ่มปุยมีสอดที่สานอีกทีก็เดี๋ยวพวกอันเราจะต่อเสียก็จะพบใหม่จะเปลี่ยนชื่ออันนี้เดินไปหลายอย่างให้ mining engineer กันเนี่ยสักแบบพวกเราเชื่อในสังเกตตุบาเดียดูของเราการสอบตัวเราดูตัวที่ลองกันเสร็จอันนี้ได้ลองตัวกันเสียมินตัดที่เป็นคุ้มต่อชีวิตมาแสดงเราสำเร็จเดี๋ยวเราช่วยวางเงินกันอย่างชัดๆเลยนี่ช่วยเป็นสิ่งประเทศคอยนะกระดองซามินตัดที่ตุ้มตัวเทียอันนั้นบอกสำคัญสุดเลยภาษาโรมีแต่ภาษาเสียเรื่องใจมันมินตัดที่ตุ้มตัวสุดท้ายพอตัดไปเงี้ยไปทุ่มเงินโน่นละมาแสดงเราสำเร็จเดี๋ยวละตัวนักการศึกษามินิสเตอร์เรียนที่มินิสเตอร์เรื่องของทุเรียนอะไรจานละอินซีเนียร์ฟิลลิสวิสาร์โรเดียร์มินตันทีร์ตุมินมินเบงก์นั่นแต่ทุกเรื่องจัดเนี่ยนะครับสมลีจวนอัฐลูตามินเห็นเลขาที่ทิ้งเรื่องขัดที่ฝ่ายด้วยคุยแล้วนะครับอัฐลูตโลกาเป็นประคัดมาอัฐลูตเลยนะว่าเราเรียนตัวจัดชื่อมักกะเดียชื่อว่าเองจัดชื่อนี่ขัดชื่อมินผมว่าให้complainant and guess after have to say itu sambil jualan orang terlalu tak then akhirnya saya aku akhirnya mau find duit tiar lemkat orang terlalu bukan nangis pakat wa lekai mau itu orang terlalu berlalu intinya minta aku itu cuma memikirkan dia kedua dia makot interview ani ngela kecuali aku itu alam kocina ketum penilaian alam kocenkan aku itu bisa wongkapte anunia si dia pension pekat amanah seharusnya
Poka Han Kawa Judge Roland Tupak Han Inge Atin London Dikona Corruption to the Secretary Han Achuke Makareno Hey Paina Notings the Hikaron Kenga contract where they said to design to Aoma he a chang to me but we come out and he in a little bit near and do very quite back near he do very back to him by the no company and but and it's one to what do something okay I contract to try in the road tôi bảo nghe nó sắp tới rồi lại học sắp tới tuổi nên là vừa vừaรู้thì hắn phải đầu diện nhưng mà cái này cho tiền cho nên xem cái căn sợi nó thân chưa cácส่วนบางนี่เราวิ่งในดิบnàyอะไรcho bảo nghe politics thì mình đọc cácส่วนpolitics từนู้นđến từ trên là politics là hiện sao có xong rồi cái sợi Then when Mark Bohan, we will have hit Chanpui and Bauchina, and the runner is a Kumai and Renova. Uncle Heo, the land Kalamona, the Casa Bauchina. So then politics I am to improve on the Nova. Bring to American nature, but Kenny Minhun, and PM he are on board or Minhun, and yeah. So we hit the noon and so on, can talk to running. Chưa vào nên politics tuổi nuôi một politics thiết chế một ông ấy cáiส่วนcả về thái độ anh ấy trước tiên chưa các bộ máy là anh ấy thì về điều chưa thứ đang nghỉ xe trước tiên chưa anh ấy tin với lại anh ấy mình thấy là một cái cái này nó là nên căn sợi chưa hệ mà chọn tấm tất cả các loại rau từ cái tan qua rau dính thì Congress cũng chọn tấm cột nhà hay chân chính bây giờ chúng ta đang trên chọn bao cần man tầm lại và đến chủ đề ra cần man tầm lại và đến chủ đề ra anh kia bây giờ hai đứa project cái thằng chủ đề ra Kalau tabung pipang lui mai cha, cumi kami kengen cuti sa, anti zongzong in kutsuh begini, kita inu ngai tua mai mo kita ngai tua tira. Then mereka kong rail station tu in kutsuh ania. Then tu nasa rangka local me kong in kutsuh ania. Then saya rangka kor kutsuh Bangladesh, सरकार ने border trade जो थाबरन करने लगे तो chemical food पॉइंट इनको चुप करनिया survey investigation ती जोबें तो अन्य जवान चुने और वही चुप बांग्लादेश ने ना border trade करने लगे तो जो खतर रंगेला न केना करना सियम तो ये Prime Minister Sheikh Hasina Delhi Prime Minister Ela Sohui Akil Kutu Bin Som Baya Chu Ta Zon Kan Prime Minister Hana Kadila Ini Kan Tek Kasar Kui Khen Til Poi Mokatia Min Kasaka Chu Ta Chuan Border Trade Kan Ne Atu Zia Kasila Alo Pun Le Nuturan Ya Atu Ka press conference ania khan India Ramne border trade hun dang kan nei le no na su su Mizoram ne kan border ania ti ha asen ke heya tin Prime Minister Manmohan Singh ba ka tu min troi ba ya tu ba bo chan kan sai le a an program ni tu ran ya an senior minister pa ne na hun na ko to me ne ai su to ko la to lo wa in India ma kan High Commissioner kan lupa poin an batwa kan nena zangreden lam ne tu ten chuan Congress in ma an la twa in long klaya
rail consular chode kurin ro man me kania achan chu long klaya chuan Kaladan multimodal transit transport project kan ti hi UPA hun lai khan kan thil tum lan kan zu thina an lo khu khop maya an lo lo khop maya mi Southeast Asia tenen thian in le sin ti chat an lo du lai tak te ania ten cái này là cần đủ về nó chăn thật khó cái này thêm cần chỉ buổi lễ anh nhỉ Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam cái hồi đầu rồi thì cần chỉ buổi lễ anh nhỉ cái này cái xuống lòng con là sắp tới cần xem mà cái India lúc này là cần relation cái này đây chỉ là bộ chặt phá thì thế cần học từ đây này còn là anh nhỉ so UPA सरकार cần mình cố quay lại look east policy minti saka ten tu na hian India sarkar lo ding le Cambodia sarkar na la ko kan thil tum dan te kan sena ani ko lo phut le ani phezon act east policy ati da he ani ten UPA sarkar kan long tai tanga ramri barmaramri so kem sampol le kem nia ma se kem zan kan timaya se so kong kui sialangaya chuan kong kui chu central sarkari nuron sia saka tuna son Mizoram kong thaber ani ong he an pia ke kala kolama la bu patuma hamon ke long chuan chu ten chu ania in pung mi prime minister Zawm kat pung mu dia phei chuan bar maram na mina an ram chunga kong kuin o sial ban turin a tiek kan te ke ne son to so situen ti to kami theng kha kong kuin sial ban tur ban ma sarkar cheng wai be la sang ne asang som na hi arei to ani so tiang chu ani ya in sitwe long chom na mun kuya na ti na kan man be tu tok yet an chen yo ba sa pengen so de pon chu min ro man sa pro ba mo sa khari ki o pi de po hian mo na ba mo ni sia to mo na ba mo wa chan ni le ya ko na ka speak kan ni ta ho hian lo ka chu tiang chuan helaya independent mind chim nam pang hi ram dan te ne ne ben do ra kan chota ni china independent nuwa man ram pang kan chota lo le ta aison do na hian chim nam pang kan chota te turin ma kan la me ka in rail kong kan han ti ter na chan te pon hi transport man hi atlong bera road transport ai koin atlong zo ka so ba men rail kong hi kan ti ter zela so ta po chen ni so ka ren pu pui zela ten chuan manga na kam pat a om ani wena hian Congress sarkar ina ko choi chama sarangin lalpan thero pui ta tenin ti sa bangin kan mo ma so tuna referral hospital an ti te so amana kan clark in thanom lo kan clark mai cheng vai ve sumli pani asiam thande nan minon pe central sarkari Puzo siya magpatso kan health minister aniya ituan kan man talawa kan engineer kan kawa hey sayang bebe sa sumli paniin halay referral hospital tuna referral hospital siyang tura niya kasi kan man talawa Hela yan balu lawa kui ang lawa cement ang lawa ano aero ang lawa so bangin contractor chatak inhan lai don kan pia mase emre sarkar khan aron chen Zawm ka ar intike lin ke hamin so sabda bainwaya kan wi le ani
masa pathian ko nên kan lu le a chuan samai so referral hospital chat tak kan lo rin le mana in staff quarter tu te an chile te su sen na man ko ka chiat le ka ken non kla kan sia ma in referral hospital satya mai ha kan du to lo ka no tu ten India ma hian Western Ghat ki lo chuan medicinal herbs kan nga gara around the in biodiversity how support kan nia chu wangin heng technique research center ni siam sapuna kan nia atoi zongin chu tiang chuan ngamin rem ti saka chuan medical college satya mai annaran state pilong wang chi mai ni lo de research center ni ha tu ring kan do bangin Myanmar kan tia Indian Medical Council kan en po meri lo jing le a tin an ni mi an ri pa lo me ka lo haram pil khorom kan ni bangin surprise visit an tia way moza an lo kala tena surprise visit tak driver kan lo zikir ke ko kaya kaltu te tha sri loving an lo kan china ni isona to pa chuan thil dum dan te tha an tia nong she puya min ti sakta a chuan kenin se somthum hangin kan nia ten milantan milang sit somsani milantan sit somthum chu India ram international mitale NRI te tango kan tia hu le hu han isonia nanti point mirandil bea pe kan lo ni to lo ni chu tian chuan medical college satya mai ni lo bin chachi research center le tim matkhom ka tian kha din tu le kan import se ka kan bul kan chan mana ni to kan ko kuma wa se tu na hian pu te anga sen thala pu te anga mi kha wai mai ching sarkar kan ne ya net te ZMC an swaleta ani te ten chu ani hai te hi kan sia ta cha iso sawaya lam lo in cha kan lo sia te positive tha ta kan ya ko na hian he shi pui lo changa so ai mo se ko na ko mo bela man alo nia in chu tiang zong zong kan lo ko se kan lo chuan thil ro pui da tel ban min ti ti ho chuan ke ni ho chu shi pui alo chen ha tak kan lai den nin thu ro le a chu tiang chuan we na hian kan pa ti ta thum le ka the ni ka dan ko he lo mo ta ni he Congress and they too in the zone can change when you want to can do any arim sang ne wa ve la hian chu kan tha kan long wa hian chu ke chu le so ve la hian ku lo she ro changte ani hi kan tan mi ko le wa chu ka sai to kha pa so sai ne me to in tạm tiết cho nên sự phê của ta bên chúng mình hết cả làm món này sau đó và sau đó chúng thật sự rồi thì tôi thì hết rồi thì nó dễ gì prominent citizen tôi muốn như vậy cũng cả bây giờ sau đó thì nó từ rồi sẽ anh chị cái số anh cần chief secretary này cần DGP cái khả năng này là cái lỗ mai anh tên lỗ mai tăng sơn cái khan thầy in cái tour lỗ mình suy tour này mình suy tour tăng sơn police officer
in Rinberg, Wilhelmsberg, so road pulangin dichuan an Holland atununani awani anti thelo tur so te zuro do gatia road ta dichuan mitri dalat kata dichuan hor bonan Supreme Court of thelu tur tha thelu tur tha amor bona tha an mamoa dichuan appointment an ron di la ni chief minister an ron na kan appointment an ron di la so ke lai chuan kulen sai wa ten te khat kan pisa la tho ko wa se office at ke stand de ma an ni chuan min sila police officer in me and swing accused na appointment an di ka te ai lo an do na mun an ko wa an kal do lo le warrant of arrest an pe maya so thing so ne so ke ko accused kan ya they should be like any other accused at the so a police inquiry officer in accused na appointment di ka ai lo so bangin ke so ka pe lon lo at the Supreme Court kan an ron na sa to siya bangin police station ni bawa chuan kan pui khanau kan kan kala that statement then report ta an do min zo ta chuan Supreme Court da kan ta chaya chuan Supreme Court kan chief minister kan ola le chute police station ni ko mo ke ko ve an no kan mo kale na tin ko wa appointment kan din thinam inquiry officer an appointment di ka ai lo an do na an ko thina an kal do so warrant of arrest an pe maya an kia an pe mai thina ti ta an ko station no ni min no na sa to sia an kia plan Supreme Court ko han na mangai ka lo ba thil an no sian ai lo ya wangin so wang chuan to na hian ka zalentani zoram thanga mental bir tum beidong maya ani tum ver taila ka beidong beringa ba asar sit ken lo mai beringa achiang le lo hlom em maya amara chu pathian ku ba re la su ke mana turani ati ka ro chiar ku ve no ba so wangin ken ke ve tai le sun ku ba la te ko ka nga di te ka ngai to de ba ka na ro ke general ta le kan chian tha lo ya rum de sun an cha ze ya Supreme Court PIL case anti ka an cha ka etian corruption rap thak chief minister na anti do tem to ko he state the chief minister tam te po injina ani the one vision ani amara che to mu po ni se kaming thong lo bangin don tan hian tur patiri lo ani anunga ulai panel kha charge hello mokan karena ansung ko kan kan pakada na kan den ne thup ma yan kan ya ten kan chen nu ban la chu an lo sum ne ba kha awona te an wa da kha lo ni le ma la te ma le awona te ta lo alo por sa kha ni ti se bo he ngai ko thom me lo ta te jon tu la ya nei bu dal share de la Chhangte hay có hệ có thể thành linh đồn rất rất trên nó có được con ta này của mình hay chưa bốc anh trên những cái này kêu dân bình tiên này cả khan đã các nhiều lần chúng tôi là hay kêu bị thành thế hiện chút na bây giờ thì có hai này thì nó về cái gì
judge poka mga gawin ko hindi ka chu allow na kan chutna pa petuwa de masane bawira an poka kan kading chan cherane accuse ka chut bai wa chut khangai no de ba so anin de kan da dinga chuan judge kan judgment kan pronounce sa ke ka thiam in san tin ka en te ma te kan da so ta ani anu le kan kui re de te ni je thadu nia campaign ho thi nan nia ka ta len campaign na run lo la kan ti po hen onam ta hen ka tang kai zo kan ti la che na nia se ken chu nia tu na hian dei vai la kan pa tia nga ni tan ti to wa be chin ngai ka ka ta in de po azumel ha ngai khan vai na hian in tan ti ta ro chon lu che vai lo ki ke lo mo ka ni kan pa tia thế là lóm ta kèm này một trang cai một chỗ đen anh đi cô sẽ là nó sẽ là sang thế này cô nó sẽ làแต่ตามหลอมได้หลอมจะเป็นกันปาเตียกันหลอมดูได้นี่ที่กับพวกเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ในเนี่ยพวกเป็นซ้อมมากันหรือไปสุดท้ายสักเดือนละเนี่ยที่นั่นเองปุ่มฮีอินเชียร์ตานชักคบเองชัดตึ๊บอันนี้ประเทศลำปางก็เขาลังโซรานั่นเนี่ยกันส่วนเอ็มจุกวนประเทศเชียร์และประเทศเชียร์นะกันส่วนจุงปัวประเทศวันนั้นประเทศเชียร์นะอันนี้ปุ่มนี้เป็นละสิ่งเชียร์กันส่วนจุงปัววันนั้นประเทศเชียร์เนี่ยทีมชับแต่ก็มีสารุนงานนั้นก็เนี้ยประเทศทุลมาริลบางตัวนี้ที่สุดนั่นห้องจังไกลสิ่งนี้สว่างอินตัวนั้นยังกันปาร์ตี้ไม่จังไกลแต่ในตัวเองล้อมตะเกียงกันปาร์ตี้อันนี้พอดีก็ล้อมด้วยติกับพวกเนี่ยจิตวิทยาเราดิ้นเชล่าหันห้อยบัวเส้นทางเนี่ยKongres orang lulus orang buat kasut ni, lalu pemai, wena ada untuk cakap ni dia hey, holiday Congress Committee kan untuk panjang hau, yang buka, ini terlalu mudah dengan yang buka, terlalu mudah dipercaya, wena terlalu mudah le, kalau Zawm, le sentra kan untuk kuat temu kuat lah. ลองถือกระสุนเนี่ยลองไหมถอยน้ำตักกันง่ายขาลองหนุนน้ำมินในสัตว์เทพก็ลมแล้วไว้จิราคานี่ตัวนักสนาคานี่ดินที่รองตักเตปอินตมาปีกินมาเสกเองกันติดต่อลงไม่ว่ามาเสกลงที่หรอวะดินที่ระอินตัวนักสันเป็ดตุกันเนี่ยMLA ปนิเวนันลงกันละคงไม่ตะกี้ปูนี่ฮะกันที่จะมาอีกัน MLA pulau ni tiga raute, tuna Hriata Chhangte, min kha, apu min selo mai lakan sual jumpuati,
tiêu ta khát tiêu đuổi mà giờ còn son sau thang yêu mà anh đi bộ pin khá tụi nó miệng đâu tất cả nè đặc tổ rau xia mà họ Japan sau thang yên tiệt sau thang ini nó cái đặc tổ rau xia mà họ tiệt thang chân nữa chứ vậy là đi bộ đánh xuống chú bộ và lâu hiền rồi mà thì khá nè tụi nó mà cần so mà phải là bộ hàng thứ xây tụ rin thì lôi ra linh sinhผู้เฮียตะช่างแต่กันซ้อมไหมผู้เลือกถึงเขาละ MPCC President อิริฮันบุยโซดา Vice President และ MPCC OB ดังเต้ลังปังอาได้สักชูเต้และก็คอนเกรสไปเต้ฮันเตงก็ที่ละนึก Junior แบบนี้คอนเกรสกันนี่เดียวตัวคอนเกรสไปเต้วินเนียเฮหุ่นลุตักประเทศนี้เป็นที่ลงทุนสวยมาสักเท่าThus, I think I'll take my privilege to continue in Mizo language. And I'm told that you're from Odisha. I was in Bhubaneswar for 5 years. And welcome to beautiful city of Aizawl. And Bhubaneswar was the smartest city in India. Madam, I'm so proud that you are here today. She's from Bhubaneswar. Yeah, she's from Bhubaneswar. I used to stay near the airport for 5 years. Yeah. I love Bhubaneswar. It's very beautiful. Most of my friends might have not visited the place, but it's the best planned city in India. It was in 2017 or 18, the smartest city in India. You have made this occasion very auspicious, and I'm so proud. I'm joining all this party. Yeah, in spite of the fact that my president has already said in Mizo, which of course I'll tell you in a gist, that it so happened that I'm one of the guys who has filed a case against him. False affidavit case in 2017, and it ultimately turned out to be good for him. And to consider, I give you the gist of my speech at the end of this. Tasela, Vena, Roke Mata, Takani Shakim Lometia. Bukan film tu di taksi kana soi coba Hriata Chhangte malah betul tahun cuanin all sempak loh ni kakak lihat betul tuan tu kepot asal jangan kau isak vek tahu cumin cuan begini kan singa orang terhit tolong mah pakatna cuan kami tinggal tekan kena orang sekai besok masa begini kan tu saya tuju missionary rirupuin Congress ka Zawm beti ko sa ko puho la ka ding kinga achakta ka banga chaklo ta sero Zawm kanilo tika ka sa ni bok ka chaklo ta ka banga Zawm ka ang leglek ka chaklo ta ka banga Zawm kanilo tika ka sa ni chuan kum sumwa par kan me ka tuna hian ka sa chu he khobe la pathini mi throi na kom te han se pak chu go do maro chu kapi na so yan khan kaping kan sol chung po banal pathin thre de chang te ka pu zo me ma sol ka on renga chil chung po zon pathini mi thing ngai lo mi shroya helai kun mi shroi khang ni ti veni hian ka chiam khop me chuan mi thre dangin ke hi political family politics tanga ru ka kan ni fak lo ba kan ni le ka pa te hi se chi thing kang khua sung dong thin nia chu bangin petty businessman family kan ma zoka amaro chu hetia kan han ka chokta ba hian kan ngai pol le thiam kanu le ka pa te kha kanu tak phe ka chuan pu thena kha tan thina PC po ni chong lo ma se pu hol ron kal nu 1984 he chuan kiri wa ani ma zom ka ria kiri me kom thiam na bang ma zom ka ria kanu kha chuan abu kin na campaign pu chi
puho la te campaign quick hinti kha so in 1984 atang chuan chu wangin kalbu berina 1984 a ser chipa I aron be tran khan kan in pui ka pa te in pui pu ka chola te in kha a ip te pui manan amangani ti ka so idua tin voini he kan se kai lok du chukam senior leader kan lo ke sala lu chukor du veran to ma se pu bernen hian special relationship kan ne background ka ki koi value tu ba chu wangin thilung le te tak me wa ani na millom du don lo chuan kalu pe big lo ne tong por lunga ka du big lo ne chu wangin ka phi le pu den ru thiam lim taka in phal taka min welcome the ni ti ka khiat nu tu sunday athan ka vatwa ani na ka valenga khaminu khan karon lu ve chau ti khan fet wi ka duwa tin ka pui thilung le te tak me min welcome a asean khan Vini tanga Mizoram Pradesh Congress Committee man tangkai char pura rodi pekani ti kha kan se le du bokani kon kapu chan chin hi amana se khan la than kula than bola ba ka lara ani ya ting to la khan pu ho la khami ru khani lo wa ke le pu ho la gar te se kai lo ka wa chu kan Congress member tan mi shet wi ka do ne Saks was real Papua Khan make her B.Tech mining for Zirzo. As I had Mizo mining engineer, Masaberkan of Bangan, Mizoram Atok, Mumal Umlovani. Today, Lajuan Puholi, Chief Minister Taramania, Tatmel Atram Chico Chema, Sherchiba, Bill Famina Colony. Kakakazi to Til Lampangania. Tajon Kanu made a hand canoe mining engineers to Zirzo, and assuming. Mizoram na to don si lawa vaira ma ka tho zo mai don ni o patien veni ni ta ka ka sentimental to ka ne kanu le ka patal dam pe se chuan vana tangi mil lawa ni tangi an pur be thau pari chuan kanu ka mi khalo thei lawa kanu khan ngor ma ma chu tir ngo chu dik lo vaira ma ku ma ve zira engineer zira chu mi nuwa vaira ma tho le ma ai chuan helai vela school a thok me me o ti ta ta me ni chuan buho la lo kala buho la ka mu fe te ma te ni sherchi ba bia thenga tu sam kha su so ve pakua jul tha ve ani mela kanu ne kan ka phei dun ben na kan ni sherchi ba train chuan kanu yen piri hi a be se ya ni ko ma bia chuan piri hian min ko lu ta ni ta chuan ka pu hi a lo thua kanu khan thiam ta ni kanu khan kam thiam de me ya ka chok ma de me ya kanu khan ni ka pu ne na hian kapu hei ka fapa hi azir na tu puthen phuma na ngai to nangin an ha tu ngai to ve ngai ni ta ni ada thiama ran khok me o samte sigan puhola ku da kan ka na kha da me chuan enga muni run pas chua ba ti kanu khan ka pas chua kha shelo ni le kha thiama ni lo ba ni chuan kapu hian ka da ra hian a ro ko thuk tu ka eng mo kan wal ki pas chu ateni pe chuan kapu B.Tech mining ania mining engineering ne ka te chu eng lam pang le ati ve hu ni a kha thiam lo wa chu mizo zi mining lam pang kan thuk lo lo me ma kan chuan ani chuan mizoram ma thok ve don ta la khoya me I tho theyang tin zon ni pe chuan in kapu min thor du chuan industries department no hian geology mining wing on ve ta chuan min thor dir theyang ka the ni angoi hung hunga chuan I plain paper in din na ron je ko te ta ni ngai ko la thil lu len kha pa te khala hun le tu voini kete kan in dor ta te ngai to hian chuan kan te de dor ka lan kha full scape pek khat ka dila ta jon to the honorable chief minister Mizoram camp sir chief subject application for appropriate post ni chu ko din na ren chang ka dil ve tok me ne ku kha chu ko bai ta te mo som ka sia kha chu ta chuan ka pu hian an vunga a sa pung ko ji ka thiam ro ve I ve khadin nan ni om se te ni ka pu ka te chuan angai ko vunga application junglam pang ding si kila chwa khan let us try to make use of his qualification please ye je ne pen pi kan HP lo ringa commissioner industries ka athai ko ni chuan aizo la ichu nga he pa he HP lo ring IS officer ni izu monga long to sakang che tia chu June 30 lam pang ve ni keringa pe pu kha
chuan ka chuk kha puri ka chukan bia kan chok dak naka sang tha zakua somre ko khami tha bok ju tha chun khan assistant mining engineer na kham ni sian job sakta ni na pom lo ni chu na po kholom reng lo ma se Mizoram chief minister berin ablb kani avangte anu piri le kanu kom e phang khan dan ome am lo ve khatila khan mpsc lo ve lo ba dan ome am lo ve ngai to la khan lo I chora u ti khan asiak to ba kha min chortan na ka na sakbar chunia jun mi somni sang go som ke ko khan kan pu hola du sakna leo awangin sorkar ha saber kha dan diglo ko ngai to la vin ka thok ve ni ti kha soi dua chu wangin khami wa khan kapi le pu de chu hen lo to ko soi lo wa vini ka soi ni ha sala min pom san se ko ni na kan na ma saber sang thum zanga samwa panga ta lo ni sang thum zanga samwa panga lo group A officer ka thon ma saber kha anni min du samma wang le wa thok thei ke ni ka ni khet ve ka dua kha mi tuma pu hol na pen tu shinga min je sakha ai ki shado chon pen tu shin kha cho adu sak tak tak ten je na ni an tia kalom ko me ka hu mel tha e men ko ba ve na ko la mel tha tho tak na chong ni chuan chu mi nu chuan ka se je na chu mi nu chuan ni Mizoram ma thum ka thok ve chauta ma se mining engineer an khan ti tur lo mumal lo ba mining engineer chuan leilung house na lai chuak kha kan na nia ma se lai chuak tur chuan azong tu geologist ho khan an zo na mai ni azong tu ho khan cha chuak si lo ni chu wa Mizoram ma ka na thatak group officer ni ve kha si min ka phelo chance ka mo ba min khonge vairama nakina Mizoram tan kan tang kai le zo zo theina tin ONGC 1992 Mizoram kum thum ko thok nu khan ONGC All India Examine kalau ka pension le ni chumi ka pension chuan 1992 June tha Mizoram ka chua sal le do chuan ka thilunga takpo Mizoram tan la tang kai thein tu zo kin Mizoram ngai min ka mangai te le min mangai te ka chua san ani ka thit pe thin Mizoram mangai ga Mizoram chua san kani ti kha kan sei ve lok du ni chuan kan ka thom dek ne ka sang hi som pakhat ko pu ne la kan to ne tamau chu kan set lok bang chu ni a tobla ma congress ka som chen ka se chuan sang hi la som pakhat Christmas dawn ania still la chun Facebook la chun to chuan Zawm hir tu group kan siam ve a ta chuan mui fa ma som November ni som pakhat ni la kan som kan ni sang hi la som pakhat a khan kan lo picnic ve ni chuti lai chuan kanal doctor ong pu hian ni kan pu hi medical officer duty amin azui ve thina ni chuta chuan a bill phang tharon hoa hi phang tlang chu kan lo lei le ani kha ni yu pu ya khan ka u ten so atia lo khila chuan kan pu hian u chu ko han ko ve te ka lo be me te kan min ron ko ta wa han kan ti ni ta tak chuan thil pakhat ka soi lu chu puzoram thal ka ko man thowa Freud lang kan thowa puhola progressive mind nei thak zia le changkan zia ka sei kai do ni khata khanin kan ti dia sang ni le som pakhat khalai bor vel kha mei duma gas an test bot lim chona ni mei duma gas an test a chu flaring tia an lotinga ta chonin ka tia ka pu ne chon ka pu chu van nei thok me he I sor khar chungin gas ka pin la chok do na ni mela amai ro chu gas la chor ngot hi apars arwelti a chiar ngot 12.75% at valorum muringot hi a thaber lo nia an la choza ran je panga ala chok tu te jinga kan tel ve lo phei chon kan dong de he ne ka te ni ani hian bright lu tukin a thu shuta chon engting moi ti ONGC chon chu te ma tho ve ngot the dan ma mi ati ni ke chori kapu kate ka soi so Ministry of Mines khan ONGC tring kalun le to khati lai khan Ministry of Mines Iowa khasi ho west khasi hingsa uranium an lai chho tum na lama khan an negotiator khan kalok tel ve ni Ministry of Mines Iowa in North Eastern Lebanon khan chuta chuan Uranium Corporation of India na khasi ho an na thona tur huna chung tin he na
mining mo geology mo an zirti ranga an sponsor vek nga chuta Uranium Corporation of India an tho tir zui le chu an package special package ni ti kha ka hilani aman mene ta chorin ani le te ngoi hunga Hriata iron chok ve lem ti chu iron chok ve me da bi deputation ni ta ni deputation chu ha ka cha thawa ka pu timing khopang ka te ni timing khopang chu ka chok dulam ka te kan sei du na ani mi shil da tak pe chorin he thili ka sei wor dun san chu hemi affidavit ke sa khan mi sei china ba ne ka puina mi shil da ta ka pe chorin April tha sang ni som pa ni vela thok tan turin lo ngai ko ro te ne chuan i bai da ta min pela inu lungin phun zo ai ron chu khanga I ron da chu na ti ta ni at sian khap chon ka pe ta ma se in ko chua kha om ta mai lo ba chu min ko chua om ta mai lo chu kan zir chianga kan then nu pakhat industry secretary da thoka ani na mi shil dan chuan kan chief minister chuan chok turin adu chea adu sakle cha je da na po amaro chu I tho pui tu te hoin an pu pu chani an photat che ade chu wangin president than siama putan pun tingai na om lova chu wangin appropriate was not available tin kan chang ta chini ka de chu ka sharenga khatia affidavit thes boro kan mulai ko han mitam takin pu holan lak chu atuma alak chu le thailo wangin ati taw ve ate na be ve ni anti kha do ta le ti ka se du wangin kan pu kha min du saklut tu kan ne ti ka sia amaro chu politician ten nia du saktilan vak ain political ramification and the political effect to kha me to ve lo thailo wa chu wangin koron chuak ta lo ni ti ka ka sia chu wangin kan pu he la tu ka se du thoni la se thoni ti ka kan se du wa tin chu min du le chuan kan chowan chota na china a soi chowa kha nimina mania ani na kalan kana lungai du su tak taka cho mi in be na sa lo ja soi chowa tu da se kan se chota ni ke ma the sakha hung tam taka foram hung hung ka soi to voinia ka soi chen le do chu kan pu ber khet khana ti ka be ti soi ka du ve thung ni kha kan pu ber kha ka huat wang la be nia min chuat la tam tu mani chuti rualin van doi thak tak ban nei thana van doi thak takin ka uram zawm se chi pal politically lun be be che thim bok sia chu vai an una wi pu hol an be ni ti min kan sei lo pokhat an ngai to du dan ni tat me ni khata thang ka be chak ka sei lo nga orisa tangor son ni ma sang ti som pasalia ta chuan mizo pa ho kan ti tia mani chu pu hol da ron kala va mu kan tumak kan hu thei lo wa ti nga di hu thei lo ka tia helai du to na hin in ne ya saklai enan ti chu ti chu mo an man boni wan chu an hol me ti re ngani di pon chuan ke khan office a khan ko lang rang thina tia kan ti ngai to ngai ko chu lai chuan mizoram ka ve zu lai ne ka ti me ya ta chuan kan en kan en khan midang dang affidavit bo ka gol kan ko se chi bi kan ko bi ka affidavit kan ena ta chuan an kal ka in nei ve to man si ka an tilang lo ni ti kha ka mu thiam ve hal ka ne cho kai to ma mun dang dang bo ka kan ko la mak de me chu pi pe di ban she la kan emily candidate to reng te affidavit poi mo lu tu kai kan ngai poi mo lo tat me ni ani ne ta ka chuan election affidavit hisab hian min ngai dan kan candidate chu an siam tur ngai ani line tan la easy lam ve ve ma ka pu ngai po chuan aswal wang le aze group du wang le win ulu tu lo ba mi tu te mo lo ti tir assign din me wang khan kha property ka amis ve ni ma se ka khetho ama kher kan thadasan ko se du chan chu kai to hong wanga khoi lai bial cheng heng do lagi independent candidate false affidavit ka lo boi pe la chuan effect on ton ni chu wang khong ai ram kan mai kan tia chu wangin a chief minister the library pe te en paten ni tat men chief minister the library kan beya kan ti boi chuan in khan le chuan affidavit a fel fai tho bo ti ba ngai dan ni ni chu wangin mi mal in huan a be kan ni lo ni ti ka vin ka sei nun le dua he bak ka sei to lo wanga se po thu ka ti to lo min oi sak lo chu in thu ni to se la an ma le ka pi hen an khe ni ka ria ka lo ma chu chu khami kan khe siam thawat wang khan sam ni som re da chuan affidavit a fel fai tho ti ka sei du ni
chú gọi kha Hriata Chhangte na puho la ka be sa ti ani ringot lova puho la ka be na ko ma so na kan ne pakane ti kha ka se ve du chu tiang lu lu mi chu ka ni ti kha ka se du ne mi an lal lo mo si man ni mun lo mo lam pang ke lu tu phak lova ram le nam ka be na ko ma chuan om ang ber most effective tu ra kha ka thang ve thi ne ti kha mi shet pui ka do ne chu wang ka pun min shet saka ka pin min shet sabuka veina ko in jing ro ding chuak ngam ka nia an thi lung tege min welcome lo se chuan ka borti lu me la mo ti kha sei lu ko ne chuan jing kha na se ya alu lul ne hero pui ka ti fa thuma dar tar di em chu ni ka ring lo box and din ti ra kha dar tar kha ta ring lo he ka ring zo kha chuan ading ani ka pu ni ki pan tu la ka thu ve ke bok ka khungai ve de ni chuan CJ kha ni ka pu chut nei de ma te a ngai lo ka fit lo te lat me ni ka ngai to kha au pop to lam ma fit me ban lu lun me ko khang ka ria a lu lun ni te ke ngai sa na ani ve la lo thoni ti ka sei ve tu mi pa chu ti to ve ga chon se ve ka tu lu ve ka tu ni ti ka ngai da ani ve ni chu ga min voi ni hi ni khate kan sei ko pop ka ra khan piri po ka pi po ka ni nei na ron kala ka pui na sei ka ama zo ki ka chi bai me ya ka pi hen chi bai du lo wa lal she den local te atia lal she den te min ko ni min ko min inu tu la dam set ti em em jo iswal la bang mo ka pi awareness campaign me me la mai tin hot ba ne ne ka ti i awareness campaign ni nom to khop mai ti bai ni him takin kan ni ho la thei hi ka lo ma tin ni jana missionary pastor khari mi ran phone na pu ho la ne bi ni kan thu ho thala kha alo mu wa mi tweet la e lo mi ran phone ni chu ka mi tweet la lek ke pa mi phone la khan aro pui da nge ko mu thia ma ti Mizoram in Bela lo tu tena lim le mo ta ka thate in thu ho ba an party I be pa ngai party president mo in zum le ngai mi tu ka ngai to thina pu hiat heng wa ka sang Mizo Christian ni na on thei ka ti lo di mi mala in homia si lo wa hey boxing ground an ve ne ka in nek zo in ko le ti tiang che khan in ti le thei ka khami kha sei la de te ro je ni kan Christian na ko nga hian ka pui na sen khan khubalak zong ne lagin kan in fight na khan fil tu wa kan fight kan ne wa in fit thiam na kha aron pa na chu pastor chon I think the boka la thapa na kina congress ka zo group boka ne she zel do bi o ka tia number ko kan dan aron man dan tharo pui ka dia ni ta ka chon buni ka sei du chu khovel thil ta ngai do chon ron lu mu mo ne em ka ni no ka rin ti mol po me mo Congress ho mo pu ho la tenu pa bigina ra shwal na chan sanga min sei pui pon ve tho ma se khami bak ngai to chu Congress ka lu na chana karam to do na mo kan special background ha ju ka sei jo to tro ko bi pon min pom puya ka pin na pom pui min pom pui chon pom puya ka mai ma ka ve cho ne chu ba kan sei bu la ta chu khatia kan bingkar special background ki koi ve ka sei feeling ka sia chu min oi sak la chu in thu nia ka thin lung teng ka sia chu ani na ne min oi sak lo ram bu ni chu in thu ni sala ka thene na sia e spirit zang khai le tu ka le kan ni te ko local venga as well local venga da nia kan nu thlem nu ania ai zo lang na ka tho ve lai kan nu local pon piri te na yen a re ko chi ni piri hen ron ko ti thlen ti ka so you to think about family này chú cần nia mà rồi chú bật hiện ra một đàn hay kí quay về khóc nạp nó đang phanh nạp nó đang kiểu khom lẽ khi mình cần khai lại nó tập bộ hành cần missionary pastor từ rồi nó sẽ tác cái nào thôi cái này thì cả với những cái sự đó này cho anh mình share dengan cái chú so khana tập cái này public service cái này line karon bang tani karon ban chan kha he ta Mizoram ngai wangin sang kha zuwa sangpo pa hiya Mizoram ngai wang Mizoram ka chosan ka tika kan ha thona khan lo om chho char char la chuan tuna director zo te ko junior ni kum som bel board to director ko le thei to khani ma se ti tu om lo director ni ko om jiom ko te lo ni ko chosan ta ni kham Mizoram ngai wangin 1992 ko chosana 2018 November kha to ba
voluntary retirement in complete to service le ne Mizoram ngai bang bu kan hol le ne ko ho du chan ko chu som ruk nia full pension kan ne ya ram kan ve chuan mi pui ten ning ngai da na time pass na ha mi mo mi ti ka la ve tho ga min la fit treng chong bike tek la khal pe line bang te ka te ka bang ri stop me mo chu karam bang chan ko heram le nam tang yen enga mo ti ve ka du ni azadin ka za cheng mi vai ra mom de chun lo tu he gu ba short pe chun lo tu ka ni en ki mo no ka sei lok no sei the nan le mi kan ha thon na jon company house sa diu tu kan ni chu kan te ngai du sa an ti mi ni khami kha ka ban san bu ve ka du ni ke sei the nan le ba vai ho bi na min pam paring lu tu ka anuam vereng num chu sum la pai har san na om lo amaro chu khami ringo ta ka kal kha chuan Mizoram ma ka mangai tele min mangai tu te tan eng ma contribution ka nei don ka she lo kan ka ron bang ris ni ti kha ve ni he kan soi ve le tua chuan ka ron ban tu khan sang ti so pare November voluntary ron banga April sang ti so ko MP kha kun ti ve thu ta ni mitam tak mi cheng lo chuan MP ka ti ga BJP ka ni to mon tia BJP ka la ni lo MP khan MP ka chuan tim po ka ring chuang lo masa Mizoram ma MP kan thandan la khan MP kan ngai koi mo lo wa party tin ta pon MLA jing the to lo an senior ka an da bo ni chikhat film the blank anga an man thil li wangin a tha ka ti lo wa Mizoram in MP pakhat che kan ne ya chu Delhi ka ma for lu to gin small to gin a che tu ra ni ti kha ka ngai da ne chu hai MP ka rin dola ka lo pe me ma chu mi tam tak sei dan ko ni ya MP ka rin do ve wang khan MP candidate an that ta slow meaning sam ni le so pakwa MP than khan Mizoram political history MP candidate kan nei that ber tu mane ti chu MP ka class ve lu lak sela MP than kha tui ve lu lak ti kha karon MP candidate ve chani chu kan lo thenga long patia chu ta Mizoram ma chuan party base sangai ti kha kaman ve le phal me independent pukhe da chu cha ma set don chung lo wan ten vote lo mini chu wangin party base lo chun eng ma ti thei lo ni ti ka khera wang khan ka ngai to wang wanga MNF Congress ZPM ti ka ngai to lo BJP lu te ta ni BJP ka lu du chan ka soi lo ko Congress ka lu du chan ne ai nang fak lo wa BJP ka central an la chak sia chu wang Mizoram ma Mizoram thang sarkar kha anoi ve ani ti ka khia suma duwa central thang soi chwa du wang khan BJP na Hindu movement an tui em wang khan Mizoram ma ko yaga ti te school under introduce do na chuta chuan kan state sarkar MNF sarkar khan an Hindu wang lo in ko se do wang khan BJP sarkar ka an nial ngam lo ma chu wangin yaga kan se mo mi me ti ka la wang khan BJP movement na do durin ka lu chil ne chu mi kha thiam ka do ka BJP lu chan kha bi sen dal kan e vak lo Mizoram BJP chu an lian nga ti pok ngai to vak lo amaro chu central BJP phung lu tu kha Mizoram sarkar MNF hoin angam don lo khera wa ngai yoga no introduce for no we don't want yoga we want kung fu tingam tu ko lo ko ne chu ka BJP lu chana ni ka kan sei mo do maro chu BJP ka nan lu da central BJP Mizoram BJP eng avak ma ngai lo angai ne the lu tu ti ka mo wang kan Mizoram BJP om kham lu jem ka tilava BJP ka July ni so pakhat sang ni so pako ka lu da me ni so pakhat sang ni so ni BJP ka chho san le chuan BJP ka chho san mu khat ting lo ka da se chi ba by election om le do na BJP candidate nei vendu sia ki se chi kho ka ni ya ka uram jawan ka ti do lo tian sia chu wang he pa hi som teng an tia BJP atanga ban ka thai lu tu BJP ka chho san nu han central BJP den na them ve le ni ina koi di ve na lenga ka chan na chu BJP ka bang to ban ka thai lu to ka ti the to lo ka tia an ni jun I ban na thai lu ba kom lo me ang tin a paisa ka nei lo ka ti le I paisa mo kan tum sak ka chen ti le ni chu wang chuan eng nge mo ni le ma kan ti chung lo wa kan kho te nia chu wangin BJP paisa chen ban min pek don chuan BJP paisa khatam theng ba an the thang ila ni chu ti kha ka ngai dan ta ni ti me la ka mo chu
chuan ngai to ong phanga anoi za ni za thum te min pek pe chuan in sel chi ba mo fe ho ba kan pe ko langa short term politics ni ve me hi a ka long term politics ni phalo ma sela short term ma kan mi mang te le thong sang a paisa mo te ka han sel ve ka ka do ba ni ka chhota BJP ka lu le ani lo ni BJP alu do achua ba lu le min ti thina chen ka chon pu du mai chun do ta nan dia pu do ma lai na kal lao be me chu ba nge kai sai do chu BJP ka lu da ka chua ka chu min ka lu le to lo ka chua do nuwa BJP candidate din se chi ba election ka di ni o ka pa mi khet bui ga do skat ti chota sang ko BJP central BJP persa man ka man sak ve ka do chuan eng ma ka dongin paisa sen ko ka tam talawa tam tok khaj ka sen thoba vo za ki sen ma ran ho ta ni ni je thak em ka sei du chu BJP bang to candidate le kania bang khan se chi constituency BJP ka min ring re ma la ni ka han thleng ka BJP exam member on ka te sanga so pakhat ve ni sanga so phari nan po sanga chu mu ngai don thing turing kai boi pi pan lo phung sim chuan BJP le bi lo boi pi ro te BJP là bây giờ nó người bưu điện cái chùa san tốc này, chuan tên như vậy chuan cái bộ đồ cái chalo chầu rèn rèn à, in thành đôn đi mà đi khá là cái chuan BJP hậu rèn rèn ha, min truyền sao là, polling agent con tu man đi được đâu ba, anh tuần đàn tắc cái chuan bom khát cũng gì để chế độ mà sao là EVM mà chuan, Hriata Chhangte cái BJP lâu thì thôi, anh tụt xuống mà này, chuan chúng mình nuôi chuan tổng chầu là social activist để advocate đi anh in karam về trong tất cả cái chầu về tất cả sau khi riêng tổ trong tên ba anh là ama hill pakat ka chien em mà chú vinya ka chien em congress ko lu chan ka ter se ta chuan party base lo chuan hill ti har san ti ka mu ni awang chu sarkar ka siam thot min han bi ve thin mai la ruling a om ho khan thil dik ti khram mai thil dik lo ti khram an tum tak ne chu wangin khonge a ruling to party bera kan hai ka en gol kong honga congress an lakham bek don 2023 comeback na chan san nei in nei dang ka ran thiam ani chu wangin congress a lu ve respect te ka te chu chuan congress hi a turung em a bol em ti wanga lut bok ani che lo ti ka sei duwa ka second en wang wang mi jor bung bi ka ngai tuin congress in lu bera khotina ong thei pa ngai mi pa ngai chin khan lo congress pura head count nei la tamber karing boka chu wangin pathian sechunga pathian tre chunga ma kan lak tak tak chuan congress ka comeback don ani ti ka kan sei duwa chu wangin in constitution te ka chera lo nei me pakhat ka pur ka phat sei lo ka ngai constitution dan bui lo nei sang laka Indian National Congress poi lo di lo vai pol ti to poi lo di lo sima hala yen functional autonomy lo nei a heavy functional autonomy ko hi state dominant nei lo kan puhola kola na indira gandi hunlai tang khan functional autonomy bi hi inlo pe chuani a chu wangin Delhi connect si kha Mizoram a hin independent in lo om chak chak thalani ta chuan helaya in thil tum pakhari kan chiar lok ngai chiar ve ko lok mai the apui ka te hi ron lu chak pakhari ne ka thai san chuai to helaya athil tum le inghana ti hian apalina hian kan du wang ni lawa Mizoram na cha sang te ro re na sang hnuai chen lara om te Indiaram chunga ro re na pakhat hnuai da ti hem meni Indian National Congress Party ni ve si khan Burma le Bangladesh una ke lam khom in lo tu mani pi em se jagani kan future politics ni hi Mizoram chu wangin Congress ka yes hirde to ni ma fe tang khan ma se de se du pu te phalna mela mi welcome ma ka na ve de wa mani pu kar ka du ve ka puta ka lu ni tin chi mi ro zan tu se hei ka rom kenga ka pu hi ka pe duwa hei hi Mizoram Assam map ania ram ri ka tui em ti ka mi she ku ma hei hi survey of India na an map nei thar ber sang bi som edition ania hei hi MNF khan magdal me kan se kai lu nga 1st March 1966 independent and born khan atu khan India khan independent rule di sila an me khan lo ni re le lo ko ni independent pui tu kha
cái này dependent quý tu ram cái lo cái lo chuộc về tóc mấy cái lo này anh tin này cái ama phụ du mà trong cái vai nó cuốn coi nịt luôn chuộc vết mua cái cùng sống đi mua June ni sống thuma cái phụ thế mà làm na vàng Missouri mình dân này muốn làm đồ vàng Congress mà làm na vàng anh chuộc là ta này kami anh chuộc June ni sống thum sang cái sống biết bảo cùng sống đi anh tây coi mua cái Section 6 of NERA until 1971 Northeast areas Regulation Act Section 6 ka anh cũng phải là thấp mình mà chúng ta giữ chiếm cái suy quy chiếm chỉ là anh mình phải được Section 6 cho anh chiếm lâu đấy để nghe được chiếm lâu chú vậy anh mà chiếm lâu anh vấp thuộc ka anh mà chiếm lâu có cái state đang đi được chiếm lâu anh luôn lên này chú vậy có phụ tay là cái thứ đó là cái quy tắc đó chú em mình phải chụp cái hay rồi rắn rỉ ngày tuần mấy là independent xua là anh state boundary tu xem mấy là nó có chính sách cái ngày tuần này chú Congress này cái này chính là đã đón cái đó là cái thiệp chế là chú có bùi hiện mình có bị mình làm để sẵn sàng đó map không ai thấy cái đó present ở actually that's how this is a survey of India map that was this been the latest edition and it is with the help of you people at the Delhi and the MPCC. I think we can do something about Assam Mizoram boundary. It's very easy. There is a well-established, line of actions. So when Kaloma, Budasa, I'm so happy that you are there. This is very intrinsic. People are worried about the boundary. I think the Congress party in Mizoram can do something about it. I think that is one agenda I brought in. Chuan chu lo la chuan sei tu kan amar ka sei bot to lo ngan chena ka pu sei kha ka lo no ta voi ni hian nimina ka ka to policy ka di guliko na unit 1 a chenga ka to ka chenga pek la kan lo ti la phian na chuan voi na min lom lu ta voi ni changa ka sei tu chu ka pu sei han aren chang angam han thei tu ring ka lom lu sei tu ka lo me lỗ mẹ u cái số chúng qua và lâu thiệt là tham để cái soi tâm lo soi tâm cái này to lo vin cái kia mi dang ang boka ram vei tu pakhat kan ve maya Mizoram kalkung te kan sui ya ruma study ruma Mizoram pialama heta enge mountainous state kan titlang ram mi te hi engtin nge man song bi ek program nge le an hlot ling bi ke an hlot ling lovem chuta song Mizoram in eng program nge kan la yang ti te kan ngai tu kan le chuta kan ngai tua suwa chu ngai tua tập sau zo la ngai tua ringot hian omzia anei lo tlang bu ngai political party an kha ka ngai tua suaka chuda chuan MNF le ZPM lampang kha chu kan dor lem lawa congress kha kan dora congress ka dor chan chu nge party dang chu soilo angin thilan ti thina congress chu ka tiang ti chu ti chak thina kamia khan program thadeu te kan duang chuak the ri chuang congress sia ka tiang ti chu ti chak thina chu mi wanga congress do chu kan dia hei puso tan hun min pe a puso ta kan dora minute linga ver kan soi ve chu Mizoram kan thir ve da kan mat sop te kan thir ve da kan han tia kan ti tui ta solit lai kha minute linga ver lek mu tum kha trong kan in chu ta vaka darkar thum chuang kan ti ta engtin Mizoram in ma kan sopang enge congress party hian enge kan ti liam NLP ba ka enge kan ti kan soi vaka trong kan in chuang chu ta chuan voi hi kan thleng ta chuta kan ti chua ber chu Congress Golden Hall platform a min chop chua kha ang ril ro ma tian min an chop chua ka min chop chuak fuang nge min chop chuak fulawang ti ka chu pathian thu ania amai ro chu thei to bin ram tan na kan thokang ti kha kan soi thei to kan ni
the speech from Mr. Hriata Chhangte, and this would be followed by interaction from the audience and from the platform also. Tuna kan tila turhi kan bikwal tuom Hriata Chhangte san tu min asoi tu zong asoi nga chu mi zo chuan interaction thì kan du zong zo na te ponia nga mani eng hel zong han soi na te ponia nga chu kun kan mang do ani tuna I shall now invite Hriata Chhangte ji for his speech. Shivai, Namaste. Honorable Mizoram PCC President, former Chief Minister for 5 times, most respected Dr. Lalkanwala ji, and equally respected his better half, most respected and lovable lady, Mrs. Lalkanwala, a great lovable couple. When we both wife and see them, we get a lot of inspiration from them. Recently we met them in Delhi. We were very much delighted by their lifestyle and their understanding and clear-cut vision about their living. As the chairman of the meeting, former Honorable ex-Minister and Vice President of MPCC, Mr. Lalswat ji, and our MLA, ex-MLA and General Secretary MPCC, Mr. John Shakun Kunga ji, our MLA, Mr. Lal Nindika Hriata ji, and MLA Mr. Hriata Chhangte ji, our media chairman. I had sometimes spoken to him over telephone few times, Dr. Lal Lian Chonga ji, and Mahila Congress President Ms. Lal Bunji Puchi, sorry, Mahila Congress President ji, and Youth Congress President, he was here. What is he now? I did not see. And NSUI President, Shevadal, and other frontal wings and delegates from different departments. All my very dear Congress leaders and workers. I welcome you all in this meeting. This is my second visit to your place. Had there not been COVID-19, I would have visited frequently because there was a total ban that outsider cannot come. That was the restrictions. Anyhow, I love this state because I also hail from the hilly area. And I like the hilly area in the entire country, and most of the hilly areas in the south and central India
and Northern India I have worked throughout my life, especially for the tribals. So I like very much when I landed, and from the sky only the total hills are visible. My wife took a lot of photographs from the aeroplane today. We love your place, and your people are very good people. Our most respected leader, Dr. Laltanwalaji, I would like to first of all pay regard on behalf of Honorable Congress President and my leader Sri Rahul Gandhi ji to you both, and from my core of the heart I convey our regard from both of us to both of you. That you are a legendary figure in Indian political scenario and a veteran Congress leader. Nationally everybody knows you. When I go to any state, did you meet him? How is he? Everybody, a simple worker will also inquire about you. They know about you. Because nobody has completed that innings there which you have done. A 12-time election battle you have won. I think none is there in the country now who is having that stature, 5-time Chief Minister. And your sacrifice for the better interest for Mizoram and for the peace is registered in the whole nation. So you are always young. Even now we see and look at you as a young, dynamic person, still to do a lot of things for Mizoram and for the nation. Everybody here respect you. All our Congress fellow brothers and sisters, they have regard for you. And you are known for your sacrifice. So I must respect and regard you as a Congress man. I am the second generation man, I am not the first one, you are the first one. So we have to have our regard for you. And such lovable people are rare in the Congress party. So you must feel proud of you too. And the Congress party, the Congress President Honorable Srimati Sonia Gandhi ji regards you very well. I was discussing about you with Rahul ji, and our future of the nation, Sri Rahul Gandhi ji, has very much attachment with you and your work and the people of Mizoram. You will always remain as a legendary figure in Congress party, in AICC, in all India scenario. After few regards to you, I would like to draw the attention of my colleague, my friends, my brothers and sisters, to the Congress party's views and the views of other party with regard to the Catholic problems, with regard to different caste, creed, religion and different region. The Congress party has same type of treatment for all caste, creed, religion, and we believe in the national integration. In spite of thousands of caste, creed, religion, the Congress party united the nation and developed the nation inclusively. The growth took place. In its all 5-year plan, starting from the Nehruji's Text of the Destiny to the concern and future of idea
future idea of Rahul Gandhi. The contribution of Srimati Sonia Gandhi in the adverse situation when her beloved husband remained no more, was brutally killed by the terrorists. In that period, she gave the leadership to the Congress party and to the nation. She could have very well become the Prime Minister of the country, but she said no. Person like Dr. Manmohan Singh ji, a visionary economist who can shape up the economy of the country very well, and who did so. The nation and the world cannot forget Dr. Manmohan Singh, the kind of contribution in the field of economy he has done for the nation. And she preferred to work for the Congress party, to build the party. UPA 1 and 2, her greatest contribution. A lone lady with the dignity of humanism, with self-respect, she fought and built the Congress party and brought in to power. The Congress party came to power and delivered to the people. Congress leaders like Srimati Indira Gandhi ji, Sri Rahul Gandhi ji, Rajiv Gandhi ji, former Prime Minister, have visited your state often. Galtanwala ji, Laswat ji and many other people knows much more than me. I have seen her photograph with Madam Indira ji, Sonia ji, Rajiv ji, both of. Here are also photographs are displayed. The kind of attachment with the Congress party and Congress leadership is concerned from Mizoram to Delhi is very deep. It's very deep. It's very remarkable. It is a historical. The events cannot be described. I don't like to take much time of yours. But you know the bonding between your state, your leader and Congress party is very deep. So this is the relation between Congress party and the issues. And it may be a small tribal land or a hill region. That is the national scenario. So my dear fellow brothers, Congress brothers and sisters, it is our duty now to build the Congress party in Mizoram. We must bring the party back to power in Mizoram. People are fed up with this MNF government. All the issues are ignored. There is rampant corruption. And what? You know much better than me. So can we do that? Question. We have strong, stalwart names like Dr. Laltanwala. Last word, our young MLA, dynamic MLAs are there. They must be MLA in my age too also. 85 I became MLA. First MLA at the age of 25. I completed 25, became MLA after 2 months. And 3-time MP. I also fought 9 parliament elections. So, can we do that? This is a by-election going on in Turiel. And we have a strong candidate this time. But can all of us become an instrument to a little extent for his winning? I hope most of the workers must be there. They are working for the winnability of the candidate. Because if you win this election, it will pave your way. It will pave your way for the next government. It will pave your way for the formation of the next government. So we must work hard. You have got few days for this election. We are attaching a lot of importance to this election. Congress party from the center is eyeing at this election. If you do better, it can win.
then people will come from other parties, those who are fed up from other parties, they will come to here. The potential element will join. Today 2 brothers have joined in our party, and many other would plan to join with you, and you will become stronger. We must have winnable candidate out of 40, at least you must win 30 seats, and that should be the target for 2023 election. You should begin now. Your work and your day should begin now. If you begin now, I am hopeful. I am sure. I will work as your friend, as your colleague, as a worker, simple worker. I am a simple man. I don't look like a leader. I am an organizer. In any situation, I can work for the party. And your state is a state which is pro-Congress. And it's a Congress state basically. Can we bring back our glory? If you are determined, you can do so. For that you will have to work hard. Some of them, a group of you. All may not work, but a group of you will be determined. Some young people, young men and women, and some visionary leader. Those who realize that it is time that I should not waste my time, I should work hard.